Stel jou voor dat jy 'n wolkekrabber sonder 'n bloudruk. Gestruktureerde beplanning is jou projek se bloudruk wat fases en lewerbare doelwitte uiteensit. Dis die ruggraat van sukses en verseker dat elke stap duidelik en doelgerig is. Gestruktureerde beplanning om projekfases en lewerbare doelwitte te skets. Koördinering tussen verskeie departemente of spanlede. Aanpasbaarheid om te reageer op veranderinge of onvoorsiene uitdagings. Duidelike kommunikasie om spanlede en belanghebbendes in lyn te bring. Doelgerigte fokus om spesifieke uitkomste te bereik. Deurlopende monitering en evaluering om projekvordering na te spoor. Ten slotte, sleutelprojekbestuursvaardighede soos beplanning, aanpasbaarheid en kommunikasie verseker projeksukses en help om doelwitte te bereik. Dankie dat u by ons aangesluit het.